inginikeze italente elingaka ngiswela amandla ngazi ukuthi ngathini ngoba ngithi uSifiso akasondeza unduduzo makhathini kubonakala ukuthi kwenza nomondli Ndabele basuka la sekubondli uphathisiwe bhuti wami ungakwenza kodwa Sifiso lokho vele nisuke la ngingakwenza kakhulu mfowethu ngiyathanda ukuthi angazi noma abakini noma yini mhlambe sekuyisona isikhathi ukuthi uNkulunkulu aphendule imithandazo yakho ngoba lento oyenza la iyamangaza angazi noma umlaleli noma bakhona oproducer abasilalela ngalesi sikhathi nabantu abaqondayo umuzwa walomsebenzi esuzwayo ngalesi sikhathi sengathi uNkulunkulu engakhanyisa mfowethu sesekuyisikhathi sokuthi ke akhanyise uNkulunkulu ngoba hey angiyazi lento angiyazi ngiyamakala Sifiso hayi Siphiwe hayi mana ke so usuke wa record mhlawumbe ngaphambilini akhona ama projects asephumile noma uyabhala nje ubuseqongelela umsebenzi mhlawumbe usalindele lona ithuba lokuthi ukwazi ukuthi uqophe kahle no producer mhlawumbe engathi sebemkanje ubovu uzokwazi ukuthi release noma mhlawumbe usalinda ukuthola ideal kumi kanjani kona ukurecorda ngike ngazama into ebihlupha kakhulu ukuthi uma usuke wawenza live umsebenzi wakhe isikhathi eside kunabantu osuke usuyiqoqele bona sebekwazi ukuthi uhloniphani kahle uphila ngalendlela wenza kanje i-challenge ebeki ibe khona estudio ukuthi sisuke sifune ukwenza ngalendlela yethu ukuthi asinayo imali sifune ukubalansisa lapha nalapha bese ingaphumi lento le uhloniphana iphethe ngoba kune relationship phakathi kwami neguitar nami kusamele ngipractice more ekutheni ngikwazi ukurecorda ngayidlali kodwa ngibringe the same energy le ngisuka ngenza mangidlala live kahle ngidlala live isikhathi esiningi manje into esidingayo esilwa nayo ukuthi leya energy noma leya muzwa osuke siwenza live kube iwona lo se studio futhi sike senza ama shows kune show esiyenza nabafethu ekuthiwa ile yabantu iyona ke bezizama kuyi live recorder ke sihluleka ke siphinde okwesithathu nje kade siyenza kulo nyaka ngomhla 16 August ekubukeke ngazi ukuthi kungenzeka iqopheke kahle bese siya studio ke siyahlunga lokho esikuhlungayo kodwa yona indlela ayikho lula kahle hle